ngaye nguko tugwaye ikaze rero ku muyoboro wa YouTube witwa Mufasa TV Rwanda uri mu mishyashya igezweho ariko ikoreraho abanyamakuru bari professional mu kukugezaho amakuru agezweho, amakuru aba yiriwe atigisa ibitangazamakuru by'umwihariko byo mu Rwanda ndetse n'imahanga, cyane cyane ibigaruka ku makuru abagezweho muri aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba, ariko nanone akaba amakuru yibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahabera imirwano hagati y'inyeshyamba FC M23 ndetse na leta n'imitwe bafatanya mu guhangana. Uyu munsi rero haravugwa umugore ushinja abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumusambanya atwite, ariko nanone ku rundi ruhande AFC M23 nayo yamaganye raporo ya HRW ishinja kwica abantu 140 b'abasivili. Byagenze bite rero? Nizere ko amaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya Mufasa TV Rwanda. Ahasigaye rero twinjirane mu makuru mu buryo burambuye. Nukuvuga ngo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi iri mu ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe na leta bashinjwa gusambanya ku gahato abagore benshi mu burasirazuba bw'iki gihugu kuva mu mezi make ashize, cyane cyane nk'igihe M23 yafataga umujyi wa Goma ukajya mu bugenzuzi bw'ibiganza bw'uyu mutwe wa M23 mu buryo bwuzuye. Bivugwa ko abasirikare mu gihe barimo bahunga muri ibi bice M23 yari yafashe, hari aho bageraga bagafata abagore ku ngufu, ku buryo abo basambanyije bamaze kuba benshi bose ngo babavumira ku gahera. Raporo y'umuryango wa Amnesty International yasohotse kuri uyu 20 Kanama mu 2025 igaragaza ko ubugizi bwa nabi bwakozwe mu bihe bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Hakagaragara kandi umugore w'imyaka 40 waganiriye n'uyu muryango wa Amnesty International. Yasobanuye ko mu mpera zo muri Warurwe uyu mwaka yahuye n'abarwanyi 10 ba Wazalendo bari mu bagize ihuriro rya leta ya Kinshasa mwihangana, aho babahanganye na AFC M23. Aba barwanyi rero 10 ba Wazalendo bari mu modoka, barangije bamucaho bamugeza imbere ba parika imodoka, baramuhagarika bamusaba amafaranga bakoresheje ururimi rw'igitembo. Yagize ati nari mfite ubwoba. N'uyu mugore mu buhamya yatanze yagize ati ubwo aba basirikare b'Abawazalendo 10 bamagarikaga nari mfite ubwoba, natangiye kubasaba imbabazi mvuga ati mwambabariye, ariko ngo icyo gihe barabyanze. 6 rero banjyanye mu ishyamba, niko uyu mugore avuga ko 3 bahise bamujyana mu ishyamba, 4 barangije basigara mu modoka. Abo 3 bamujyanye mu ishyamba bamukuramo imyenda nyuma yo kugerageza kumvikana nabo. Baramuziritse rero mbere yo kumusambanya, baramukubita bikomeye cyane, bamupfutse umunwa ndetse bari bamupfutse umunwa bakoresheje imwe mu myenda bamukuyemo, barayimutamika ku buryo atabasha no kuvuza induru, niyo yayivuza itarenga metero imwe, naho n'ubundi induru yageza asaba ubufasha. Uyu mugore yakomeje ati ukuboko kwanjye kw'iburyo bari bakuziritse ku giti cyari hafi aho, ukw'ibumoso bakuziritse ku kindi giti. Barangije rero baramfukamisha, ubwo bamfata ku ngufu. Niko bigaragara mu nyandiko y'ubuhamya. Yaravuze ati baramupfukamishije bamufata ku ngufu, ukuboko kuziritse ku giti kw'ibumoso n'ukundi kw'iburyo nako kuziritse ku kindi giti. Aragira ati uwamusambanyije yaramukubise cyane bikomeye, bose uko bari 3 kandi ngo baramusambanyije. Yasobanuye ko Wazalendo bamaze kumusambanya bamutaye aho ngaho, atabarwa n'abantu banyuzaho muri iyo nzira bahavuye. Abo bamutabaye rero nibo baje kumukomezanya mu bitaro. Nimba wumvishe uburyo twatangiye ino nkuru ngira ngo wabyumvishe neza, nabivuze mu kanya yuko uyu atari we wenyine wafashwe ku ngufu, ahubwo uyu nguyu niwe wabashije kuganira n'itangazamakuru, aganira n'umuryango wa Amnesty International. Ariko ubundi hari benshi bavumira aba basirikare b'Abawazalendo bagiye babafata ku ngufu mu buryo bubabaje cyane. Uyu ahamya ko nubwo yahawe ubuvuzi ubu ngubu akaba ajya mu kazi nta kibazo, ariko ngo aba yumva umubiri we utameze neza kubera uburyo yangijwe bikomeye, kubera ko yasambanyijwe n'abasirikare bagera kuri 6 bagize umutwe wa Wazalendo. Kandi aho ibintu bibera bibi, uyu mutwe uri mwigize ihuriro rya leta ya Kinshasa ifatanya n'igisirikare cya FARDC cya leta mu guhangana na AFC M23.
undi mugore yatangaje ko yabanaga n'abana be 4 mu nkambi iri mu majyepfo ya teritwari ya Masisi hari muri Mutarama mu 2024 ni umwaka ushize. Ngo yasubiye mu isambu ye gushaka rero ibyatunga umuryango we, ahurira n'abarwanyi 3 bo mu mutwe wa AFC-LOS ukorana bya hafi na FDLR. Barangije bamubwira ko nagerageza kwiruka baramurasa. Bamuguye gitumo rero asubiye mu isambu agiye kwishakira ibyatunga abana be 4, abasirikare bo mu mutwe wa AFC-LOS ukorana bya hafi na FDLR. Wibuke ko FDLR nayo irwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa mu mirwano ikomeye yakasa mutwe ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamuguye gitumo baramubwira ati wibeshye wiruke, bamutunga imbunda ati niwiruka uraraswa. Uyagira ati baramfashe bafata icyemezo cyo kunyica. Umwe muri bo yaravuze ati aho kumwica ibyiza nuko twakoresha umubiri we. Ibaze nawe, aho kumwica ibyiza nuko twakoresha umubiri we. Ati bamiritse hasi bankuramo imyenda, ntabwo ati kandi bandushaga imbaraga, ati ntabwo nari kubyanga. Abana banjye bari kubura nyina na se, iyo byanga abana be bari kubura nyina na se birumvikana yari kuraswa. Aragira ati aho kuraswa narabyemeye kugira ngo ndinde abana banjye. Nyuma yo kumusambanya rero nk'uko yabisobanuye, abarwanyi ba AFC-LOS babwiye uyu mugore ko nakora ikosa akavuga ibyamubayeho nibongera guhura nawe bazamwica. Ati icyo mbifuriza nuko ibyambayeho aragira ati icyo mbifuriza nuko ibyambayeho nabo byazababaho. Aravuga bano basirikare ati Imana yonyine niyo izi igihano bazabona. Ariko nanone hano hakaza ikibazo kimwe, abasirikare baramubwiye ati niyibeshya akavuga ibyamubayeho nibongera guhura bazamwica, kandi yamaze kubigeza mu itangazamakuru tayari. Nanone kandi muri Kivu y'Amajyaruguru undi mugore wahawe izina rya Safiya kubw'umutekano we, itangazamakuru ryagiye ribahimbira amazina kubw'umutekano wabo, kuko bavuze amazina yabo nyakuri byanga bikunda umuntu wagutunze imbunda akakubwira ko niwiruka arakurasa, n'ubundi arebye mu itangazamakuru akabona muteje abantu byanga bikunda yaguhiga akakubona kandi akakwica. Kubw'umutekano we rero uyiswe n'itangazamakuru izina Safiya, ni umugore nawe ngo yagiye mu isambu gusoroma isombe nk'uko yari asanzwe abikora. Amasaha y'umugoroba ahura n'abarwanyi 4 akeka ko ari abo muri Nyatura na FDLR, bambaye imyenda itose ariko ijya gusa yambarwa n'iy'umutwe wa FDLR. Basa nabi cyane ku rwego rwa nyuma, bameze nk'abanyweye urumogi. Yabwiye uyu muryango ati, ndavuga uyu muryango wa Amnesty International ari wo wabidutangarije twebwe nk'itangazamakuru ngo tubibagezeho, mwumve amabi namwe abera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gice cy'Iburasirazuba ahabera imirwano ikomeye cyane hagati ya leta n'imitwe bafatanya mu kurwanya umutwe wa AFC-M23. Yagize ati bambwiye ko nsubira aho navuye. N'uyu mugore ubisobanura mu nyandiko ye aragira ati bambwiye ko nsubira aho navuye, barambwira bati utekereza ko wasubirayo? Nagerageje gusubiza bankubita urushyi. Ibaze bamubajije ikibazo ataranagerageza gusubiza bahita bamukubita urushyi. Ati nekereza ko bari Nyatura na FDLR bavuga, kuko icyo gihe ngo bavugaga ikinyarwanda kandi basaga nk'abanyweye urumogi rukabije cyane, basaga nabi rwose, niko uyu mugore abivuga. Bavuze ko kandi n'abagore bafite. Abo basirikare mu gihe barimo bamukubita inki zo mu maso, umwe muri bo yanavuze ati nta bagore dufite, bityo ko rero iyo umugore aje muri uyu murima bamusambanye. Birumvikana aba barwanyi bafatirana abagore mu mirima bagiye gushaka ibyo kurya bonyine, bakabagwa gitumo ari abasirikare barenze 3 cyangwa 4, bityo rero bakabafata ku ngufu, baba bahaze n'urumogi. Niko uyu mugore witwa Safiya yabisobanuye, kuko anasobanura neza ko aba barwanyi bamushinje gukorana n'umutwe wa M23, bityo ko bagomba kumusambanya nk'igiciro. Bamushinje gukorana na M23, amande rero ngo bagombaga kumuca no kumusambanya bakamusambanyiriza muri uwo murimo.
ati narabarwanyije ndatabaza ariko nta waje kuntabara, bambwiye ko ndi gutabaza kugira ngo M23 inyumve. Baravuze bati ariko niba nakumva, ati baravuze bati ariko niba nakumva ntacyo badutwara, ati niba nakumva ntacyo badutwara. Bumvishe no mugore avuze induru, bamubwiye ati none rwose we niyo banakumva ntacyo badutwara kuko bari benshi ikindi kandi baba bafite n'intwaro. Noneho aho bibera bibi bari bananyweye urumogi. Yakomeje agira ati banciriyeho imyenda, babiri bari bafite intwaro, ubwo ati kandi ubwo barangizaga kunsambanya nari nambaye ubusa buri narihishe negereza ko hari umuntu waza aho hafi basi akamufasha akama kenda ko kwitwikira byibuze ku myanya y'ibanga, nkabasha kuba nasubira mu rugo. Uyu mugore yasobanuye ko kuva aho mu mudugudu, uyu mugore kandi asobanura neza ko kuva aho mu mudugudu bamenyeye ko yafashwe ku ngufu, bamugize igicibwa kandi ko n'umugabo we bahise batandukana kubera iyo mpamvu, kubera ibyamubayeho byo gufatwa ku ngufu n'abasirikare benshi. Umugabo we nahise afata icyemezo cyo kumuta. Nabo barwanyi rero ba FDLR na Wazalendo bashinjwa gusambanya abagore muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bashinjwa gusambanya umugore utwite. Muri Gashyantare w'ibihumbi 2025 abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bukavu. Mbere yuko binjira muri uyu mujyi, abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bawurimo ndetse na Wazalendo bahunze berekeza muri teritwari ya Uvira, basiga bakoze ubugizi bwa nabi muri iyi migi. Umugore w'imyaka 28 w'Ibukavu yavuze ko mu ijoro ryo ku itariki 12 Gashyantare we n'umugabo we n'abana be bari baryamye, yumva abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomanga basaba ko bafungurirwa urugi bwangu cyangwa se bakarurasa. Uyu mugore avuga ko bakubise urugi ruhita rufunguka, babonye umugabo we baravuga bati muracyakora iki hano. Binjiye mu nzu batangira gukubita umugabo, barangije kuko bari batatu batangira no kuganira mu iringara nk'uko ubuhamya bw'uyu mugore bugaragara mu nyandiko yahaye itangazamakuru. Maze babiri basohora uyu mugabo batangira kumukubitira hanze. Uyu mugore avuga ko bamuguye gitumo ari muri saro, baramubaza bati ushaka gupfa cyangwa urashaka ko tukubabarira. Ati natangiye kurira no gutabaza. Niko uyu mugore abivuga. Uwarimo mwimbere yamuteye umutego umugusha hasi, arangije aramubwira ati ushaka gukora iki? Umugore aravuga ati ndatwite. Yaravuze ati umugore akimara kuvuga ati ndatwite, umusirikare wari umaze kumutega umutego yituye hasi yaramubwiye ati simbyitayeho kuba utwite, nta kintu bivuze hano. Ati ntacyo bimbwiye rwose. Umwe yahaye undi intwaro mu gihe yari mu gikorwa. Maze akora igikorwa nyine cyari cyamuzanye aho ngaho cyo gufata ku ngufu. Uwa mbere arangije, uwa kabiri araza afata ku ngufu. Umugore yasakuje cyane ariko habura uwatabara. Umugabo bari bamaze kumukubita bamugize inoge ari hanze, umugore nawe bamusimburanyaho kandi yari yabanje kuvuga ko atwite, ndetse na mbere yuko bamukorera ayo mabi yose bari bamaze kumukubita umutego hafi yo gukuramo n'inda. Uyu muryango wasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora iperereza ku bofisiye b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abitwa ba FARDC bagize uruhare mu byaha by'intambara no ndetse no kurengera gukomeye cyane ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihe cy'intambara yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi wawo muri Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo Tigre Shaguta yagize ati igihe ni iki ngo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yubahiriza isezerano yatanze ry'ubutabera no kubaza inshingano kugira ngo abarwanyi ba Wazalendo bakoze ibi byaha bagezwe mu butabera, abandi basubizwe mu buzima busanzwe bwa gisivile nk'igihano cy'ibyaha bakoze. Ngahe nguko rero ni mu gihe ku rundi ruhande AFC M23 yamaganye raporo ya HRW ishinja kwica abantu 140.
nizere ko rero wamaze gukanda subscribe kuko ahangaha niho hatangarizwa inkuru zitaboneka mu bindi bitangazamakuru, zikaba inkuru ziba zagize ubwiro ariko zikaba inkuru ziba zakoreweho iperereza n'abanyamakuru abari professional ku rwego rwo hejuru. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaganye raporo yashyizwe ahagaragara n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyangwa se ubite HRW, rishinja kwica abaturage b'abasivile barenga 140. Ni raporo y'uyu muryango rero washyizwe ahagaragara kuwa 20 Kanama 2025 ivuga ko abaturage bo mu duce twegereye pariki y'igihugu ya Virunga biganjemo abahutu biciye mu midugudu 14 hagati ya tariki 10 na tariki 30 Nyakanga, bigakekwa ko bishwe mu gihe AFC M23 yahigaga bikomeye abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kuko umaze imyaka myinshi ugenzura uduce two muri grupoma ya Binza muri teritwari ya Rucuru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka rivuga ko ibirego bya HRW, Human Rights Watch ndetse na ONU bishingiye ku mpamvu za politiki, igashinja iyo miryango ahubwo kubogamira ku butegetsi bwa leta y'Kinshasa. Ubwo bwicanyi buvugwa ko bwakorewe abahinzi bari mu mirima yabo mu gihe cyo guhinga, bugaragazwa nko bwari muri gahunda y'igitero cya M23, umutwe witwaje intwaro wa FDLR. M23 yo ikavuga ko uburyo HRW, uyu muryango nyine wa Human Rights Watch, wakoresheje mu bushakashatsi bwayo ibizwi nka methodology burimo inenge cyane ku buryo butesha agaciro ibyo yagezeho. Ni raporo bavuga ko ikoresha imvugo ishinja AFC M23 ubwicanyi kandi HRW itarigeze yohereza abantu bayo mu bice birimo Nyamirima, Kiseguru, Kasave na Rubare, ihamya ko hakorewe ubwo bwicanyi kugira ngo hasuzumwe niba amakuru bahawe ari mamo. Nubwo HRW ivuga ko yavuganye kuri telefone n'ababonye ubwo bwicanyi ndetse n'ababurokotse bagera kuri 25, AFC M23 ikavuga ko kandi ibyo bidashobora gusimbura kuhigerera kwa HRW. Ntabwo kuvugana kuri telefone bingana nk'uko HRW yari kuhigerera amaso ku maso nabo bakikorera iperereza, kandi ko abo yavuganye nabo bari abahezanguni kuri telefone bazwi muri ako gace kose ko ari abahezanguni, ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha bitabyumvikana ko n'ubundi iki gitero bagombaga kugishinja AFC M23. Kanyuka rero yagaragaje ko kuba abayobozi bo muri uyu muryango wa Human Rights Watch HRW baragaragaye bifotozanya n'umuvugizi wa guverinoma ya leta y'Kinshasa yahise abita abahezanguni bakomeye cyane mu ruhare rw'iyi leta. Patrick Muyaya kuko ari ikimenyetso cyo kubogama kuri uyu muryango kandi akaba ari umwe mu bavuga ko babonye iki gitero amaso ku maso n'abavugishije abarokotse iki gitero. Umuvugizi wa AFC M23 yagaragaje ko igice cya Virunga gikoreramo imitwe myinshi ishyigikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo FDLR, ihuriro rya Nyatura, Paleko n'indi mitwe yo muri Wazalendo yagiye ikora ibyaha byinshi mu bihe bitandukanye by'intambara, bityo ko kudashaka kumenya niba hari uruhare yagize muri ubu bwicanyi buvugwa ari ukundi kubogama. Ati kubera guhitamo ku bushake kwanga gushaka uruhare imitwe yindi yaba yaragize muri ubu bwicanyi, ati kubera guhitamo ku bushake kwanga gushaka uruhare indi mitwe yindi yaba yaragize muri ubu bwicanyi igakomeza guceceka ku mayeri yo kwegekanaho amakosa amenyerewe ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. HRW uyu muryango uhamya ko kugira umurongo wo kubogama no gushinja AFC M23 ibinyoma. AFC M23 rero yagaragarije uyu muryango HRW Human Rights Watch ko yahindutse igikoresho cya leta y'Kinshasa kuko ibikubiye muri iyi raporo biri mu murongo w'iyo leta, kuko iyi raporo ibogamye cyane. Iri huriro ryanzura rivuga ko iyi raporo ya HRW ari ikinyoma gikomeye cyane ndetse no kugoreka ukuri kwa nyako, kuko
bo bavuga ko ababikoze ari abagize imitwe y'aba Wazalendo, ikaba ari igikoresho rero cy'icengeza amatwara cy'ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa kigamije guharabika AFC M23 irwanira kubohora abantu bayo. Ngaye ngukorera nuko ibintu biba byifashe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba, naho ubundi amakuru yose azajya abera hariya hakurya. Ni ngombwa cyane nimba ushaka kujyabona mu bambere, nizere ko amaze gukanda subscribe kuri uyu muyoboro wa Mufasa TV Rwanda, aha niho hamenyerwa byose. Naho utaha